Hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kiş milletteşler, hayırlı kiş bizning talantlı bolalarımız. Hayırlı gün, Etiyeniler festival konakları. Hürmetli tamaşaçılar, şulay etip biz İnci Bürtükleri Festivali'nin gala konsertini başlap jiberdik. Bugünkü konsertini Moskov'un Tatar kızı güzeli 18 laureatı Alina Zabirova Hem Tataristan'ın at kazangan medeniyet hizmetkeri, yazışı, jurnalist Nezife Kerimova alıp bara. Siz, hürmetli tamaşaçılar, festivalinin gimnini tınladınız. Onun müzikisi Naile Paterova, eşiğiri Nezife Kerimova yazgan. Abdullah Tokay ismindeki İnci Bürtükleri Festivali'ne bir yıl 20 yıl toldu. Onun birinci gala konserti 1998 yılda Moskova meriyasının 1000 kişi sığdırışı zor zalında uzgan idi. O vakitte bizning jüri reisi, kompozitor Almaz Munasipov idi. Bugün bizning jüri reisi, bizning donliqli kompozitorimiz, Moskova kompozitori İzledim Bag'rim filmining avtori Sayaravi Habibullin. Men o konsertni bir yaxshi xatirlayman, chunki o konsertida o vaqtda olib borgan edim. Bu festival Abdullah Tokay ismini yurtda mana bu yil biz yozlarni kuzga alıştırdık. Chunki festival bizning yoz kuni Abdullah Tokayning tug'an kunida o'taydi. Mana hozir Tatariston bizga grant berdi. Hem o grantni shulay kuz kunlarida isrof etarga kerak edi. Bu festivalni shunga ko'ra yozlarni biz kuzga alıştırdık. Demak, şulay etip bizde bir yıl yubiley, festivalga 20 yaş. Nezife apa, yana yol vakitte 2 güne yaş bulgan. Bugün sizning bilen şu zalda basıp duruma men bir şat. Şulay etip bir kişi ömrü uzgan deb aytırga bular. 20 yıl ilik ko'ngillarda ko'tarinkilik, tuğan tilne Yüreğini aşkınıp duraydık, taşıp duraydık ko'ngillarda. Elbette ko'p narsalar o'zgardi 20 yılda. Lekin nishikine bulmasın festival yaşı hem balalar bizning tuğan tilge, tuğan mınga umtılar. Tuğan tilge. Göresizmi? Bugünkü bayramga ko'p mahalliq jiyilgan. Men sizga birinchi artistlarni taqdim etgancha, jüri reisini tanishtiram deb aytdim. O bizning Sayaraboy. Unutmağız onu, hürmetli tamaşaçılar, anlıyorsunuzdur indi. Festival bugünküne devam etken narsa değil, bir neçe ay devam etken iş. Hem bugün biz barıdık festivalde jingip çıkanlarını, laureatlarını sahneye şakırdık. Hem bugün biz şu festivalde jingip çıkan balalarga büleklerinde, diplomlarında, onlar çıkış yasagan sayın tapşırıp varırız. Ol şulay indi Ул шулай итеп biz аны киңәш иттек, һәм шулай карар кылдык. Хәзер без инде бүләкләрдә билгеләнгән балалар әкрен генә безнең залга төшеп утырырлар. Балалар әкрен генә төшәсез. Әймен, үз номерларына җитәкчеләр карап билгеләп торырлар. Ул чабабыз. Балалар төшерә. Daniye Vahitova kaldı. Daniye'ga 6 yaş, o bizning eng kichkinalar nominatsiyasidan Moskovning Tatar madaniy o'zagida shug'ullanadi. Daniye Vahitova. Naile Paterova keyin Nezife Kerimovning shi'ri. Bizning Tuqan. O'quvchisi Tataristanning ham Rossiyaning ot qozongan artisti Naile Paterova. Tu
Ne diplom, laureat. Mene nasıl bulekler. Ne bulekler olan? Ne nasıl? Mene bunda indi bu laureatka birletirganına mikrofon. Mene şulay. Şap bulek. Mene indi altın mikrofon ararız. Bizim şunday matır bulekler. Для вручения специального подарка на сцену приглашается заведующий сектором общественных связей Наиля Акмаева. Ana tamam bulekler seni kütüphaneli. Sıfırşa, Naila Akmayeva vakaletli vakillikten. Balalarının kuşaklarına kolları jitmeyin. Alar şunday talantlılar. Düşsün. Yani oğuşlar sana. Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar, dostlar. Vekillik isminden size şın ko'ngildan selamlayım. Ne birtikleri? Siz uylab qarağınız var mı? Enji birtikleri. Alar nindi matur, alar her birisi unikal, her birisi çista. Mine siz de balalar, her biriniz unikal, talantlı, matur. Enji birtiklerin dengiz tübünden tabıp alığı nişik kıyın. Her biriniz bile aslında. Şuna göre mine siz nişik talantlı, matur talantlığınızı kişiye göstersin. Sizni de, sizin ustadlarınız, tutuşlarınız sizni tabıp alırga deyiş. Көрсәтәбілерге, sizin talantınızı aşabilirge deyiş. Şuna göre Müzigizge zor oңышlar dilim. Bu tırmışta yuvalıp kalmağız. Sizin talantınızı üstürегіз, alğa tabada. Oqtuşlarınızga şulay oңышlar dilim. Sizin türlü yapılı talantlarınızı yamadan yana aşıp, zor sizge ürlerge yerden etsinler. Barınızga da oңышlar, yama jivuler dilim barınızga da. Rahmet Biksur Naila Hanım, biz konsertimizden talantlı balalarımızı ko'rsatdik bugün. Sahnede 1598 mektep karşında 13. balalar bakçası okuyucusu Elmira Çukanova, Elmira ilminde, okutuşusu Alsu Mansurovna Bilinova. Aferin. Belki. Mene diplom. Mene mikrofon. Kutlayız seni. Rahmet. Alğa tabadan. Şu medeni uzak karşında şıktırgan Gaziz studiyası artistlerini çağırabız. Jedekçisi Tenzile Hüsnüddinova. Abdullah Tokay. İş bitkeş oynarga yarayı. Gadbullah Tokay. Eş, kaç, uynarga yarayı.
dersin parayı. Mis başında bir meşe. Bir meşe. Bir eş meşe. Bir meşe. Bir. Kızlar, şalvarlarınız minderis esirliyim. Ablay, Murkav, kilin bunda. Kuma çalamaz. Mis başında bir meşe. Bir meşenin bir başı. Malay, deris esirli. Şalvarlarınız. Oynasam derisim kolar. Hiç yönde yok kızığı. Bulmuşa derisim tamam. Ablay, kilin. Kuma çalamaz. Mis başında iş. Sarı sandık açtı dayım, telenişti kız dayım. Berge üstek berge yerdek, şuna işe kıntayım. Sandık aşkı geçin, geller üstken köremsin. Sandık aşkı geçin, geller üstken köremsin. Ey tutuşlar, köngülüm aç, ciddi bir kuldanırsın, darma ver jirde haman. Şef şutuşkar, nindi eybet, nindi şef oynar zaman. Yok sikli sandıgaç. Oynasam derisim kolar. Mis başında bir meşe. Bir meşenin bir başı. Bir meşe. Kerim, eyde dışkar, bir көңілсіздір сыңа, eyde şıksın bahçaha. Yok sikli almagaç. Hiç yönde yok kızığı. Bulmuşa derisim tamam. Gitti. Mit gitge. Krem. Aferin. Akış gitge. Oldu mu? Akbay dur. Yine şulay. Bir işikte bitmedi mi diyelim. Eyde kızım deydi.
Менә буларын, менә булсын. Монда бүләкләр, барыгызга да. Барыгызга да җитәчәк балалар, барыгызга да. Уңышлар телим, яңадан яңа спектакльләр күрсәтегез безгә. Газиз театры. Җитәкчесе Тәнзилә Хөснетдинова. Бик зур рәхмәт. Барыгыз төшәгез сәхнәдә. На сцену приглашается коллектив дошкольного подразделения «Хаяш», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 2092» имени Кожедуба, руководитель коллектива Сунгатулина Альсина Сухаровна. Rukovodитель, җитәкче Альсина ханым. Килегез монда. Менә бу балаларны өйрәтүче укытучылары, менә сезгә диплом белән микрофон, менә бүләкләр бар сездә алалар. Уңышлар телибез, алга таба да шулай. Татар телен өйрәнегез, татар җырларын җырлагыз. Әйе, уңышлар барчагыз. Әйдәгез әкрен генә. Икенче сәхнәгә Мәскәү Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрид Фарисовны чакыра. Фәрид әфәнде, сез мондамы? Әйдәгез. Һәм сезнең бер-ике сүз һәм аның бүләге бар безнең шатлык төркеменә. Шатлык төркеме быел алар хәзер чыгалар. Зәмзәмия ханым, шатлык төркемен чыгар. Мин алдан. Менә шатлык төркеме Татарстанның Атказанган мәдәният хезмәткәре җитәкчелегендә эшли торган. Шушы төркем Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчесе аларның. Буларга да, шушы балаларга да быел 20 ел бу төркемгә. Менә шушы 20 ел уңайыннан Фарис әфәнде аларны котлар дип куйбыз. Һәм аннан соң инде котлаганнан соң сез İstemsiz hürmetli yurttaşlar, barazını Çin gününden selamlayayım.
Ayurcha bizning sevimli xotin-qizlarimizni. Söz başlar aldığından ken bununuzga rahmetim sizga bildirasim kela. Siz bizga yaqin bizde yaqin tuğan yağımızda. Dilisi qaysı vaqtlarda qamurunda ajrashuv mümkinligi bildim. Sizga bik şatlıklar. Ata babalarımızın sözlerini teşhirmi kıllara amin. Bu sözler bizne ko'p narsaga iğreteler. İndiler hiçbirleri ham olga tabada iğreteler deb qo'shilib qoladi. Tatar kişisi, ul babası tatar bo'lgan kishi tugul, onoqlari tatar. Я искренне поздравляю наш один из лучших ансамблей. Нет слов, чтобы выразить те чувства, которые мы испытываем, когда здесь собираются дети. Именно это то наше будущее, которое у нас есть. Большое спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам. Вот это маленький, как правильно сказать, знак внимания, даже не подарки, что мы можем выразить. Вы наши бессменные лидеры. Вы наши бессменные учителя. Самая главная профессия на земле – это учитель. Поэтому большое-большое вам спасибо. Sizga big zur rahmat. Sizga big zur rahmat за то, что вы приходите к нам сюда. Мы со своей стороны постараемся сделать все. Какие задания вы нам даете? Дадим задание. Шатлык ансамбле. Абдулла Тукаев хакында. Allah rahmet bersin her birigizge, Allah Teala'dan kaldırmasın, özünüzne Allah'a şükür 20 yıl halkımızını şartlandırıp turabız, çet illerge tekle girip Allah'a şükür.
Ayla degan jir. Naila Fatih'in muzikası, Nesile Kerimova sözleri. Türkümün yetakçisi Zemzemiye Sahabeddinova. Rahmet. Bala bilen kübelek şiiri. Gazizulina İlsiye 4 yaş Haman'ın apası Nezile. Okuduş apası Asiye Rahmani. Eytelim kübelek, siler şiirdirgeler, bu kadar kübüşü, varmışsın sen nişik, nişiksin durmuşsun, nişik görmüşük, siler bir şütüzü, tabalamsın rizı. Min taram kırlarda, balanda, ormanda, oynayımın, eşyamın, yaktakın burganda. Erkeli hemsiye, koşnan yaktırsa, aşk buladır mina, şişekler hoş esi. Sık gömrem bir kıska, bari berken gelir, bul yakşırlar şöyle, hem temiz, nena. Kurdaki zırhını kübelek bize. Hazır sahnemizde büyüşüler. 1186. mektep Şayan Türkümü Bulak büyüğü. Yetakçisi Rimma Feyizova.
Баян Түркімі 1186 санлы мәктеп. Жетекшісі Баян, Рима ханым, мұнда келіңіз әлі. Міне әлесізмін. Міне бізді жетекшіге береміз диплом білен. Әлі бүлектер болашақ. Әлі мұнда башқада. Hem балаларға бүлектер. Бізді сізге. Gitməyiniz zinhar üçün bir qoyda yoğalmağız. Балалар oңышлар тілейбіз. Яңадан яңа татар бейулер үйренеміз. Aferin, rahmet. 1186 məktəb. Barınızda büləkli buldu mu? Buldu mu? Əgirine düşersiniz alğa. Rahmet. Қазір сіздің қаршыға данлықлы баянист, Татарстанның ат қазанған артисті Илдар Салаховны һәм аның ұлы қызы Камиляны шақырабыз. Татар халық жыры «Ай матур гөл генә». Ул бик узак вакыт. Шушы энҗе бөртекләре тарихы зур һәм анда сөйләп бетерексез. Без беренче концертны Мириядә үткәрсәк, аннан соң Дом музыкада үткәрдек. Аннан соң Дворец железнодорожников. Аннан соң менә Асадуллаев йорты бирелгәннән соң инде шушында үткәрә башладык.
Biz bik күп җирләрдә, бик зур олы залларда үткәрдек. Һәм шуннан безнең энҗе бөртекләрдән беренче адымнарын атлап, танылган артистлар булып җитүчеләр дә бик күп. Шуларның берничәсен атыйсым килә. Мәсәлән, Рем Ураксин дигән пианист, аны Лист Шаплин современности дип атыйлар. Менә шундый алар бездә беренче мәртәбә чыгыш ясаганнар. Әлбәттә, фестиваль аларга талант бирмәгән. Талантны аларның ата-анасы Аллаһы Тәгалә биргән. Ләкин фестиваль аларга бәлки юл күрсәткәндер дип без шуңа сөенәбез. Менә бүген дә сезнең алда безнең кайбер лауреатларыбыз чыгыш ясаячак. Әле яңа гына сез ишеттегез Илсалаховны һәм аның кызын. Хәзер бездә фестиваль лауреаты булган, фестивальнең гран-приена лаек булган Илдарның бер туган инесе, данлыклы баянист Айдар Салахов. Айдар. Әле яңа гына шу шараларда Кытай, Монголиядан гастрольдән кайтты. Ул шундый данлыклы музыкантлар белән уйный. Бу хәзер инде бик танылган, дөнья күләм танылган баянист Айдар Салахов. Безнең авыл малайлары, арташлар, мамадышлар. Энҗе бөртекләре фестивале. Хәзер сәхнәгә Сәмигуллина Әлиләне чакырабыз. Укытучысы Асия Рахман
Габдулла Тукай шигъри «Кызыклы шәкерт». Kızıklı şeker, Gabdullah Tukay, Eydelek bay, öğrensin, ortayağın birletir, alma tutturur, tüzütür, yakşıldır, ni kızıklısın bulayın, min ele büyük keçkine, min tuğaga tik 2 ayla bulur, yay işkine, yok gerek mi? Öğrenim, benim oynasam kile, şu balonlarda yatasam, şunda oynasam kile. Jüler may, duruş yaşlay, zuraygaç, jaysız, kartayıp katkaç bunar, eşbelu, ulaysız zor. Mikrofon var, mikrofonga sili üretsin silerge. Onuşlar dilimiz sana. Kileler hazırşası, enalar kileler. Sizin dinler bile tanış. Yetekçisi Tataristan'ın Atmazan'ın medeniyet hizmetkarı Redif Yavayev. Şatlık bir yüve. Redif Yavayev şatlık bir yüve. Redif Binminde. Şimdi biz en başta yetekçiye diplom, mikrofon, bilekler. Konuşlar oturun. Barısı da bülek olalar, birisi de büleksiz kalmayın. Balalar barısı da ne bideler indi tırnağına basıp duralar, birisi de olga yugurmay bülek tutam deyip. Mene buldu. Ekranına düşüp oturasız. Ebu Bekir Emir'de şakrabız. Onlar 6 yaş. O özü oynay, özü jırlay. Ayrılmağız jırı. Şulpan Zinnat Ülünküye, Gülşat Zeyneşli sizlere.
O'qituvchisi Rushan Lukmanov. Oңышлар тілейміз. 6 мектеп оқушылары Балқыш түркіме шығыш ясый. Оқытушылары Илфат Миннағалиев менен ярдәм етуші, ол оқытушы. Балқыш түркіме сәхнеде, әйдеңіз балалар.
Rahmet balalar, uğuşlar dileriz. Эмилия Мустафина. Emilия Mustafa. Бимонна, капка кайшыры. Ишеттем мин кише, берем жырлы. Шын безнең жамату, милли көй. Башка килә уйлар, төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өстөп кенә әйтеп бирә, татар күңеле, билер сизгәнен. Мескин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызлып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым болгар, һәм ак идел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде, әллүки. Efendim, Emilия Mustafa'na ürettiklerimiz. Rahmet bek zor, uğuşlar dileriz sana. Кадірлі Эмилия, Аққалпа ұйымшасынан сізге де рахметтерімді білдіреміз. Мақсус Гүле, Аққалпа ұйымшасынан. Міне диск и береніңіз. Hürmetli tamaşaçılar, birinci laureatlar bulgan kişi 6-7 yaştan inci Bürtükleri Festivali'nde katlaşıp geldi. Hem zamanında Roza Kabigul'un yetekçiligindeki Ay Türkümünün solisti bulgan kişi. Bugünkü günde Moskova Filarmoniyası artisti Kamil Fahretdinov. Kamil. Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Keyifler nişek? Hoşuna mı? Nasıl, jırlıyımızın bir şey. Haydayız dostlar turunda jır, men sizge bağışlayın. Kitek İlfat Menü'den müzikası. Hürmetli dostlar, davet. Gitti, hop. Sulara atsada, vakit suatsada, kuyuların kafamın buzları. Sizni sarana, gülüm aşkına, sizin yanında yaşlı yıldızlarım. Hey bari yıldızlarım, sizi yeğilde yıllarım, bir yaşamlık varını verip sebepli yollarım. Bari yıldızlarım, sizi yeğilde yollarım, bir yaşamlık varını verip sebepli yollarım. Hop, evet. Yüreğinize iyisine düşse, güne buzdan yaşamarız. Hey belki gözde, sabah kıyılarda, güneşlerin buğan yakarız. Hey varım sarım, sizin yeğilde yollarım, bir yaşamlık varını verip sebepli yollarım. Varım sarım, sizin yeğilde yollarım, bir yaşamlık varını verip sebepli yollarım.
Sınavda bir şey var. Bir bakım falan. Somundan jırlap balalar kötüydü. Şuna bu sayar. Büyük rahmet. Это ведущий творческий коллектив Москвы, фестиваль дружит в стиле, кто неравнодушен татарской музыке и искусству. Жетекшісі Юлия Шугурова, колокольцы, қыңғыраулар ансамблі. Браво! Юлия Ханом, Юлия Шукурова. Где руководитель? Где руководитель? Кто Диана? Вот, подарок. Возьмите. Рахмат Бигзур. Рахмет. Хәзер сезнең алдыгызда җырлый Маина Хабибуллаева. Аңар 10 яшь. Татар халык җыры Сандугаш Түгәрчен. Җитәкчесе Зәмзәмия Сәхәбетдинова. Майя.
Абибуллаева. Ал бүлеклерін ала. Рахмет бек зор, оңышлар тілейбіз сеңа. Мәриям Салахованы. Мәриям, ол бүгін, ол гимнастка, лекен ол бүгін шығышға салмаяшақ. Көптен түгілгіне Москва татарская программасында ол шығыш жасаған еді. Біз аңа шұлық шығышы үшін бүлегін тапшырабыз. Çünkü бүгін ол гимнаст кіші енді ол бүгін міне шығыш жасай алмаймыз қанышқа қаршы. Әмі біз аңа бүлекні береміз. Мәриям Салахова, аңа 13 яш, ол бек ұста гимнастика білен шұғылленуші. Әйді, шық Мәриям, кел мұнда. Рахмет сеңа бүлдір. Без болезни, успеха. Рахмет. Сәхнәдә Камилла Зәйнетдинова җырлый. Без татарлар. Наилә Фатихова кие, сүзләрен Нәзифә Кәримова язган. Җитәкчесе Наилә Фатихова. Камилә Зәйнетдинова. Бүләкләр, уңышлар телибез. Укытучысы аның бабасы Альберт Ахунов. Нур юкмы? Алайса, әгәр дә нурны тапкан нур. Йоклап утырдыңмы, балам? Әйдә, сәхнәгә чык. Бик матур итеп менә шушы гармоннарда уйный ул. Тальян гармон.
Rahmet Viktor. Oңышлар тілейді. Жалпы түпкі мәселесі Мәдина Ибрахимованы шақырамыз. Татар халық жыры әнесі. Мына микрофон сізде бар. Сен бересің микрофон? Жоқ. Mending var mı değilsin denginde? Yok. Kayu. Kuneşyeş. Uhtuşusu Ruşan Lukmanov. Ilnur Kayu, National Diplom Ilnur. Bizim festivalin en zor bölegi hem paket. Kuşlar Sizin aldığınızda jırlı Samira İlyasova, Ebiyin, Ebikeyin.
Самираға зур рахмет. Концертimiz әлі давам ете. Әхмет қайда ол? Қалып жүрі. Музыку аққалпақ. Hazır tağın bir numarımız var. Rashid Ahmedjanov, Süleyman Mayna Habibullayeva. Bu bizim bugün popülerni. Çünkü o jırlı da, sülü de bik talantlı bala. Okutucusu Asiya Rahman. Kırlar şey kuyankey, kırlar şey kuy. Uyi gite sular dibine, eytirsin ol şulay dingiz ay kuy. Dilbizekler izler dilime, bardı birler aşağı hatırlayız. Nişik öğrendik biz sizlerge, sizler için birdik yüzlerine biz. Kanımızını bildik sizlerge. Dil yuvalsa yigit,
ил югалтқан, сөз югалтса, илле аялған. Әшін сүзләр безнең иреннәрдә, ничә кабат каныга буялган. Куюларның күңелендә туган сүзләр белән ага сихри мыл. Җидегән йылдыз күктә, җиде кубыз. Туган телне бүген уйныймын. Таш ярда әнкәй, кереләр шәйкый. Уе китә сулар төбенә. Әйтерсең ул шулай динегез айкый. Телебизәкләр эзләп, телемә. Рәхмәт сезгә. Үзебезнең тамаша залы белән артистларның бергәлеген белдереп, без бергә дигән җырны җырлыйбыз. Наилә Фатихова музыкасы. Нәзифә Кәрим сүзләре. Сәхнәдә Наилә Фатихова, Илфар Миннегалиев, Илдар Салаховны чакырыгыз әле. Илдар Салахов. И балалар әкрен генә сәхнәгә таба йомшалар. Без бергә. Әйдә, музыка. Без бергә.
Туган теленә җырлар алдыннан үзебезнең белән балалар белән бергә эшләгән, безгә якын булган шушы төркемнәрнең җитәкчеләренә үзебезнең рәхмәтне әйтәсебез килә. Һәм аларга рәхмәт грамоталары бирәбез һәм бүләкләр бирәбез. Башта әйтә вәкаләти вәкиллектә булсын инде. Беренче текстын укыйм, калганнарын укыттырмыйм. Шушы матур, гүзәл фестивальне булдырган өчен, инде юбилейын тәкъдим иткән өчен, балаларга шундый көч түккән өчен, шушы оештыру комитетына зур рәхмәт белдерәбез. Текстлар шундый: примите, русча язылган, примите слова благодарности за содействие делу сохранения и приумножения богатейших национальных обычаев татарского народа, пропаганду духовно-нравственных и культурных традиций, участие в создании и проведении Московского фестиваля детского творчества «Энжи-Вертыкляре Жемчужинки» имени Габдуллы Тукая. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет активной и плодотворной жизни, новых творческих успехов, мира, согласия и счастья вам и вашим близким. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Раиль Климович Ахмедшин. Беренче бүләк Саяр абыйга. Саяр абыйга бездән дә бүләк бар, бездән дә рәхмәт. Саяр абый. Шәшәкләр урынына монда. Шәшәкләр. Найля ханым Фатехова. Зәмзәмия ханым бик күп талантлы балаларны сәхнәгә чыгарды шушы еллар эчендә. Шулай. Нәзифә апа Харисовны шулай үзенең матур, нәфис теле белән балаларга татар телен өйрәтә. Рәдиф абый татар биюләрен кечкенә балаларыбызга өйрәтә. Рәхмәт сезгә бик зур. Роза ханым Сараева, безнең Ак Калфак оешмасында Найля ханымның улы. Бик рәхмәт. Безнең бисменный Рафик абый Валитов, ул инде безнең бөтен концертларыбызны оештырды бына. Зөлфия ханым Хабибуллаева. Үзе дә афәрин үзенә дә, балаларына да. Рәхмәт татар телен балаларга, татар культурасын тапшырган өчен. Хәзер алга таба барабыз. Буларны куеп торыйм әле мин монда. Найли Асхатовне, Найля Шахманда. Рәхмәт. Саяр абый, без сезне сәхнәгә чакырабыз. Менә иң яхшы номер концертта сезнең өчен кайсы? Кемгә бүләк бирә? Под ваши аплодисменты. У нас есть особенный приз, символ нашего фестиваля «Энжи-Вертыкляре». Один. Бер Саяр абыйга. Саяр абый. Саяр абый. Вот, менә, Астан. Ручка, открой его, открой, покажи всем. Наш замечательный, заслуженный деятель искусства Республики Татарстан Саяр абый совершенно сейчас вот на свой взгляд скажет, какой же номер был лучше. Иң яхшы. Саяр абый. Бу шарның ичендә
энче бөртекләре дип язылган. Һәм ул әле бии торган. Әмир Әбибәкеров. Әмир. Әйе. Бигошады білесізді. Әмир. Әмир істі. Чын тотар мұңын ойнап көрсетті бізге. Ансы ұрыш әткеш дорога стоит. Бұл мәне білесізді сөзлерін, тем более искусство күйлерін, тотар күйлерін ойнағаш балаларына аларға болса, ол бик кино. Бик мәненде кішіге жіктір, дәт бере, тұрмышта. Оңышлар анарға бұл балаға, оңышлар, саулы. Қойда бұл. Танзиля ханым, Хуснутдинова, руководитель театра «Газиз». Вместо нее «Газиз». Есть. Аплодисменты. Bizim bilecek, комитет. Oldu. Әйе. Радиф Кәбилділер. Благодарность алыңыз сізден. Асия ханым Рахман. Асия ханым. Ваши аплодисменты. Фаизовой Римме. Наивне. Минигалиев Ильфат. Ильфат Рафат Изеля. Люкманову Рушану. Рушан. Рушанында баян белән. Салахов Илдар. Баяншыбыз. Татарстанның атказан артисты. Чемпион мира по баяну. Салахов Хайдар Ильдусович. Biz сиңа бирәбез. Анлышы. Да. Камил Рахман Лисов. Забирова Анели. Забирова Аделя. Татар кызы. 2018 Москва. Сунгатулиной Альсине ханым. Где она, Сунгатулина? Альсина ханым, Кыяш, детский сад. Детский сад Кыяш. Здесь есть кто-нибудь? Блинова Алсу Мансуровна. Детский садик Кальянова. Бурова Юлии. Каримова Назифе. Hazır. Hürmetli dostlar. Yok, қазір қыздар бар. Сіздің ішінде біздің бір бөлегіміз бар. Назифа Борисовна автор проекта. С 1998 года шел фестиваль, да? Ваши аплодисменты. Ваши біздің енші өтеген сізге өткен. Рахмет. Абдулла Тукай. Туған тіл. Хәзер барыбызда басабыз, ул безнең гимнны хөрмәт итеп туган телнең 4 куплетында җырлыйбыз. Туган тел.
Рәхмәт. Рәхмәт сезгә киләсе очрашуларга чаклы. Яшәсен энҗе бөртекләре. Яшәсен безнең балаларыбыз, талантлы балаларыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Siz белән саулашабыз. Сезгә зур рәхмәт. Нәзифә Карисовна. Рәхмәтләребезне белдерәбез сезгә.